الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرع لنا هذا الدين القويم وأمرنا الثبات فيه والاستقامة عليه حتى الممات، وجعل ذلك علامة للفلاح والنجاة. نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة ونصح للأمة وأدى الأمانة وجاهد في سبيل ربه وعبده حتى أتاه اليقين. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. عباد الله، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل وطاعته والاستقامة في أمور الدين كله، والاجتناب أما نهى عنه وزجر، فإن ذلك سبيل للنجاة. فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نستقيم، وخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، فخطاب النبي خطاب لأمته إلا إذا ورد ما يخصصه، فقال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وقال: فبذلك فادعوا واستقم كما أمرت. وقد وردت آيات كثيرة في هذا السياق مما يدل على أهمية الاستقامة في هذا الدين والثبات عليه، لأن المطلوب من المؤمن أن يكون مستقيما ثابتا على الحق، ليس ميالا وليس متذبذبا أحيانا هنا وأحيانا هنا، بل يثبت على الحق. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه يقول: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. يتي الله سبحانه وتعالى تددو ماوندو توودو سنيدو هاندو يتede tagudo nde tagore fewji fi mayre danki ne'i tawi ella waɗali. En yettimo ko waɗi en ɓiɓɓe adama kon, en yettimo ko waɗi en julɓe kon, en yettimo ko waɗi en ka moftenelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En yettimo e ɗi moƴƴereji makko e nemaji makko ɗi lannata, ɗi lintatako, andata ko ittiri majji. En yettimo hiɗen qirro ko kanko tun woni Allahu subhanahu wa ta'ala reweteɗo ka gonga. Tawa si rewama, rewɗo o yi ay nafa ko rewi kon, mo rewali ñande goo o yi ay lorra ko hayno o rewa. hiɗen qirrano nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wonde ko jiyaɗo Allah wona kanko woni Allah, kono ko o nulaɗo Allah, ko suɓaɗo suuta ɓurɗo moƴƴude ɓiɓɓe adama ɓen, neliraɗo goonga, nelira fi yurmede, nelira fiyo en daɗu, fiyo en male. hiɗen seedo qirro wonde o yottinno nelal ngal o laaɓani en reedu, o accali hay hunde, kono ɓanna en ka Allah, ɓanna en ka moƴƴereji, naada en aljanna sina o yeetike en, o tindini en, o rerɗini en, o holli en. O accali hay hunde kadi, kono woɗɗintinna en Allah, ɓattina en cheytane, woɗɗintinna en moƴƴereji ɗin, ɓattina en boneji, sina o rentini en, o haaɗi en, o hajindike en. Heddi ko hombo nanantamo, ko hombo jaɓantamo. Mo nananimo jaɓanimo, nafoore nden ko kanko hettata. Mo salike hucci, lorda kanko kañum hewtoto. Yentori Allah yo Allah juula e o nelaɗo meɗen, juula e sahabaɓe makko ɓen fof, juula e dendanangal jokkuɓe dina kaɓe jokkuno kam. Yo Allah jokki en ka dina, allahumma amin. Musidɓe julɓe tedduɓe, mi wasiyo hoore, mi wasiyo on onon kadi holgol Allah subhanahu wa ta'ala, tabita e holgol Allah, ko ɗum woni jooɓa
faalaɗo naatogol aljanna daɗa yiite heɓa moƴƴereji wona malaɗo wona ɓuttinɗo yo hul Allah hulen Allah e cenɗe ɗen fof wota on tigi won hande no huli Allah janngo ko goɗɗum goo ma ngo sengo ɗo siko ɗo ardi mo huli Allah kono siko ɗo ardi hakkitande makko ala e Allah hulen Allah towuɗo o anden Allah subhanahu wa ta'ala o addani en ka diina newi ka diina ka fopp makka ko moƴƴere diina yurmede diina wallodiral diina laɓɓinalngol Allah dewe wona ko Allah tun jeyma mara jeyɓe buyi patron ɓe buyi patron ma tigi tigi jon ko Allah o addi ka diina kaɗo woni hombirka diinaji ɗin fof diina wokka go arata sina ka ɗo o yamiri en yo en tabutu e hoore ka diina yen tabutu e hoore goonga yen feewu yen tabutu e hoore peewal tabutugol e hoore peewal ɗum ɗo ko mande wonde neɗɗo on ko julɗo Allah no yiɗimo ko ɗum waɗi julɗo on o torto Allah ɗum ɗo laabi busi e nder ñallal ngal e nder fatiha amno toon on tigi wiye ihdina sirata almustaqim fewnu men e laawol feewugol ngol foccingol ngol mana tabintinnamen kadi e hoore ngol ɗon ko wiyete kon alistiqama feewugol tabita e hoore peewal sayni istagama ko feewi les ni si iwi ɗon haray wona mustaqim ɓenna hattu mustaqim ciifol feewugol yette ɓe yo istigama yoga e karama koɓe inni al istigamatu hiya alwafa'u bil uhudi kulliha wa mulazamati الصراط المستقيم مع مراعاة التوسط في الأمور كلها من مأكل ومشرب وملبس إلى كل ذلك من الأمور لا يكون غاليا فيها ومفرطا ولا يكون فيه التفريط أيضا بيوي كو يتكو استقامة feewugol ɓe wi ko timmingol aadiji ko on tigi ƴetti kon fof hiɗen ƴettidi Allah aadi wonde ko kanko tun reweten en rewata goɗɗum gosi wona kanko ɗe ƴettude makko aadi wonde en laɓɓinanaymo dewe ɗen ɗe ƴettanimo aadi wonde en gomɗinayi nulaɗo makko on ñentinenmo ñembenmo on tigi timmina ndin aadi ɗon hiɗen jogui aadiji ɗi ƴettuɗen hakkude meɗen timminen aadiji ɗi o wi ko timmingol aadiji ɗin fof wondude e ñiiɓugol tabita e laawol feewugol ngol tawa ko e hoore wonugol hakkunde na ɓurtingol ha wona jaasingol ka ñaamugol ka yargol ka ɓornagol ka hoɗugol ka waɗɗagol e piiji ɗin fof na waɗugol ko feƴƴitini e on ko waɗi kon hay gooto watta ɗum wona kadi jaasingoyna e on yimɓe fof waɗi kono kanko o jaɓali wadde wona hakkude ɗon ko ɗum wiyete al istigama ɗum ɗo julɗo on no ɗaɓɓira ɗum ɗo sabu wona l'islamu jaɓata naata yalta hande no nder ton janngo no yaasi l'islamu yiɗa kadi e turugol jurol ngol wonde ara tawa imo ka laawol feewugol wonde aroya tawa he o ala ɗon imo nokkugo on zigzag na ɗum woni ko ɗaɓɓa ko hono waɗi anda ko honde mayde nden arante si mayde nden ari tawi no jona e jogii laawi ɗiɗi rewata e muɗum wonde tawa ka laawol feewugol wonde tawa ka ɓoylingol
si mayri non tawi noon e kalawol ɓoylingol ten laaɗo men sa sallam hake al ibra bil khawatim tasa ko yeeyo ko timmode nden koko mayri nden tawduma e mum ko joni noon si yiya nokku goto ka laawol foccingol feemugol yetti ya tabiti ɗon ya duumi ɗon ka konnguɗi ma ka kuuɗe ma ka dewe ma ka jikkuji ma ka gollodire maɗa ala la talawwanu kama talawwanu lhirba'u a watta kulerji wano doñolgal guerta noon wonde are tawa ko a ɓalejo wonde ko a danejo wonde ko a fatumakenejo wonde ko a mbule wonde ko ɗum ɗo hande de hande hiɗi ka netehi hande hiɗi ka telihi hande ka kura hiɗi woni wona ɗum tawa yiɗa nokku goto kaari si a huwodira e makko kanko ko ni ko l'islamu wi ko ɓen ko noon ko jikku maɓɓe noon ɓen ɓe jaɓata fenade ɓen ɓe jaɓata ɓe firtata aadi ɓen ɓe ala sama kala ɓen ɓe ala ɓe nano ɓe wayi ko ɗum wiyete istiqama ko ɗum ɗo ɗaɓɓa yo neɗɗo woni e muɗum sabu allahu subahanahu wa taala ko ɗum ɗo o yamiri e yo en waɗu o tuggi ene laaɗo on o taggi e mofte ɗen fof o wi fastaqim kama umirta an muhammad feewu tabutu jokku feewa yetti wano yamiraɗa noon feewu ka dewe feewu ka jikkuji feewu ka huwodire feewu ka aadiji feewu ka konnguri ɗi wowlata engagement ji ɗi ƴettata feewu e majji ko ɗum yamiraɗa o wi waman taaba maaka e kala tuuɓuɗo iwi e diinaji goo sino wonno e muɗum ari tawtuma e ka diina ɗo an e julɓe ɓen fof wone feewuɓe tabiton e hoore ngal peewal ɗo hada mimma asabu an yakuna alayhi lmuslim ɗum no jeeya ko satti e ko metti fi wonande julɓe buy hande julɓe bus hande tabutugol ɗon ritim gooto no jogii on alir ɗon peewal ngal ɗon haa kami mayɗene tawa yimɓe ɗum naa fof no metti fi wonde a tawa hii ɗo huwodiron oɗo tigi on ko ni woni ko ɗaɓɓa ko ni woni huwodiral julɗo ko ni woni huwodiral l'islam ko l'islam yamiri goɗɗo goo aroya tawa couleur change tawa waylike huwodiral mum huwodiral wo huwodiral ko ustad kaari waɗinmi ko hon ɗum o waɗimi hunde kadi yo andule min men huwodiri ɗon kono ne ɓaali kono min do min nano wona no haniri allah subahana taala wi an muhammad fastaqim feewu focco tabutu kama umirta wano yamiraɗa noon waman taba maaka e tuuɓuɗo jokkuma wala tatagaw wotta on bew wotta on yewta on ɓurtinta on feƴƴintin ka haani ɗon innahu bima tamaluna basir sabun allah subhanahu wa taala ko huwo ton kon fop himo reeni himo suti himo andi wa walidhalika fadu wastaqim kama umirta o wi ko sabu ɗum kadi aya goo noddu e ka diina noddu e ngal peewal noddu e ngol kulol allah feewa tabita e peewal wono yamiraɗa noon bal kadi amara allahu dhalika arrusula qabla muhammadin sallllahu alayhi wa sallam faqala mukhatiban musa wa harun qad ujibat da'watukuma fastaqima wala tattabi'anni sabila alladhina la ya'lamun o wi musa ange haruna du'a mon on jaabike kono tabite e hoore peewal feewe tabiton e hoore peewal ngal wota on jokku laawi ɓe ɓe anda ɓen ta on jokku laawi ko ɓe jokki kon de si tawi mo anda on ɗowi ko pellet kaka boni fokkita idan ɗum ɗo ko ɗum ɗo julɗon woni ko hani wadde ɗum waɗi sahabajo goo no wiye Sufyan ibn Abdillah athagafi
radiyallahu anhu wari o tawina laaɗo o wi ya rasulallah qul li fi lislami kalimatan la as'alu anha ahadan ba'daka fi riwaya la as'alu anha ahadan gayraka o wi nelaaɗo yewtan konngol ka nder l'islam nafay gollanka l'islam ko l'islamu yamiri kon yewtami ɗon konngol ta mi landitako ngol konngol ɗon goɗɗo go hannde kadi hani mana ngol ɗon konngol ngol gaynanaylan fes waajolan waaju gaynanayngulan few fa wa'adahu rasul sallah sallam fa awjaza wa afada hayrul kalami ma qalla wa dalla nelaaɗo waajimo ɗon waaju raɓɓuɗu ngu kono tawi fopp no nder ɗon o juutinaali o ɗuɗinaali haala o wi qul amantu billahi summa staqim hadi riwayatu muslim hadis selluɗo o wi awa ko faaɗa ko mi wonani kandi l'islam konngol tawa ngol ɗon gaynante ngol yonete fes haralanta ko hannde kadi goɗɗo goo o wi wi'u mi gomɗini allah on tumati tabita ɗon feewa e hoore ɗon neɗɗo on ɓiɗɗo adama o malatake so o gomɗinali allah si tawi o waɗali wonde allah no woodi allah ko goonga ko kanko tagi ko kanko wurni ko kanko warata kanko malnata kanko malkisata kanko immintinoyta fof ko kanko si neɗɗo on gomɗinali ɗum haray sinda so wonano neɗɗo sinda o wonno hayre ma o wona leggal ma o wona kulli ma o wona sondu ma o wona lingi si o wowli ɗum ɗo kadi so tabitali hoore mum kadi o heɓoyta dinɗe ɗe o heɓatagi dinɗe ɗe o wi summa staqim feewa non ɗon jogoɗa ɗon hara wona hande ko ɗo janngo ko ɗo la tadhabu yamnatan wala yasratan wala taltafitu ila gayriha wala tatlubu alhuda min gayriha wota yeƴƴito goɗɗum ngo si wona ko ko feewi ɗo ka diina o goonga nde moƴƴere tabitu ɗon wota ɗaɓɓir ɗum ɗo sengo nano ma sengo ñaamo فلماذا يؤكد الله سبحانه وتعالى الأمر بالاستقامة لأن المزلات كثيرة وخطيرة كفي هون الله سبحانه وتعالى إن لا نمكو أنه تنتني دابير إن يو إن تبتو إهورة كادينا إهورة أو غونغا كوادي مرتينو جدين نرودي ɗatoy celoy koye no ɗuuɗi woɓɓe ko salotoɓe tabita e hoore goonga ko yiɗugol jawdi ma actarahum ɓen no ɗuuɗi woɓɓe ko haɗata ɓe tabutugol e hoore goonga kan hara hiɓe andile ko goonga ko faale laamu e jaahu woɓɓe ko haɗata ɓe ɗum ko fi rewɓe e fi goɗɗum ngo e puydange sama kalaji ko ɗum waɗi yamiroje ari ɗuɗɗe tentinɗe wonde hey tabite e hoore goonga kan wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili hino laawol an feewugol ngol jokkengol ɗo hingol feewi jokkengol ɗo jokkugol ngol ko ha on tigi hewta ka yaata ɗon haka aljanna wimana nayi on tigi jokkuɗo o sela o yaata o fijo a warta kadi o jokka jokkengol ɗo wota on jokku laawoy laawoy sakka koyɗon majjina on e laawol allah ngol nelaɗo makkanno kadi Muad fi hollugol wonde ko be on tigi tabita wona waɗa ɗum wonde ko ɗo ni wonde ko ɗa si on tigi allah no muyen on tigi malal kankadi mo faala malal ngal o wimo ittaqillaha haythuma kunta ittaqillaha haythuma kunta wa atbi sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqi nnasa bi khuluqin hasan o inni Muad hul allah ka wonɗa wo
هذا هو الثبات هذه هي الاستقامة كون تبتو غونغول فيو غونغول وي هول الله كون داو كلا كون دا هول دون الله andu Allah hino ɗon Allah gandal makko ngal no ɗon o humpitagol fiima no ɗon o waɗugol ko muuyi wo e hoore ma no newi hol Allah kala ka wonɗa sa waɗi bonnere hu jokkintinno kum moƴƴere wa atbi sayyi'ata alhasanata tammuha ɓay neɗɗo o cheytane iwa ɓaawo makko cheytane no jokkimo tum no doga tum ɓaawo makko no ɗaɓɓa tun no falliramo ka konguɗi o wowla ko hanano wowlude ma falliramo ka kuuɗe o golla ko hanano gollude si on tigi golli ko hanano gollude ko honno hani wadde yo waɗa ɗon kadi golle moƴƴe ɗe o hani gollude so wowli ko hanano wowlude yo watta ɗon konngol wongol gol o hani wowlude o wi astahfirullah subhanallah allahumma inni atubu ilayk allahumma la tuakhidni bima qultuhu aw bima fa'altuhu allahumma innaka ghafur allahumma ighfir li warhamni wahdini wajburni wa afini wa afu anni ila akhiri o wi jokkintinnu bonɗiɗi moƴƴi si nangoderoyi to moƴƴi ɗi monta e bonɗi ɗin innal hasanati yudhibuna sayyi'ati dhalika dhikra lidhakirin moƴƴi ɗi naɓay bonɗi ɗin ɗi yoola ɗi fes ɗi bonna ɗi kono si tawi kon tigi waɗi ko boni o mo fanki ɗon bal attammatu lkubra an yutbi asayyi'ata no jaa e tana mawɗo on tigi waɗa ko boni ha o gayna o yawiti on ina no kere ko min tu woni e wadde ɗum kere ko min fuɗɗi waggol ɗum kere anda kaari en o watta kadi bone gokkum kadi o jokkintina ɗon bone go ɗum ɗo ɓuri wonde tana e albala o haray en foppi ɗen wasiyodiri tabotugol e hoore goonga fii yimɓe goo murti yimɓe goo ɓoylike yimɓe goo jokki geddi e bonɗi e fenade e tooñe e bambani tooñeji fenadeji an wota tewtoɓe andumo ɓe mon ko feere hasbete tabutu yentori Allah subhanahu wa ta'ala tabintingen e hoore goonga tabintinan e hoore ka dina aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin wa khati'a fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبع أثارا واكتفى. ومن أسباب الاستقامة والثبات على الحق والثبات على الدين أو في الدين أولا الإخلاص لله سبحانه وتعالى ثم مراقبته ثم الدعاء له بالثبات والاستغفار ما هو يتقول الله سبحانه وتعالى إيران دم أو توحيد كلون دون وني لانا لومبينا يكاكا توحيد on wotiningol Allah waɗa Allah gooto fi kala wonɓe haɓude ɗum ɓe hande no ɗuuɗi saliɓe ɗum ɓe no ɗuuɗi kono wallahi attawhidu huwa safinatu najati tawhidu on wallahi ko ɗum ɗon woni laana lumboye gongol en irranike ɗum Allah subhanahu wa taala kanko tun woni ko tagi kanko tun kadi hana rewede yen torimo jeeji mo yo juuli en laaɗa men Muhammad sallallahu alaihi wa sallam o jiyaɗo makko moƴƴo o jiyaɗo makko laaɓuɗo reedu o jiyaɗo makko ɓanginanɗo en ko honɗum Allah yiɗi e dewe ɗen ko honɗum o ani yo Allah juulo e o yo juulo ɓe sahabaɓe ɓe jambaruɓe ɓe yeeyuɓe wonkiji mum e jawle muɗum fi yo l'islamu tabutu
yo Allah juule maɓɓe fof maɓɓe wattidayge maɓɓe yaafoyge fof hawten kal janna muɗo towde allahumma amin musidɓe julɓe tedduɓe koko wiyete istigama yani tabutugol e hoore ko feewi ko ɗum no woodi sabuji wallayɗi si ɗin fof timmi e hoore jeyaɗo on haray o heɓay ɗum ɗon o ɓayde ɗaɓɓo andi piiji bus ko ɗaɓɓete kon haray no woodi sabuji ko ɓe na waɗa e hunde kaari waddirani kadi falliraɗa fannu gasa ɗon on tumati piiji ɗi réglé no jeeya e ko wallata on tigi ha o heɓa ɗum o heɓa on martaba o heɓa on daraja o heɓa ngal kohoyagal o heɓa on médaille ɗon o walan al ihlas lillahi laɓɓinalngol allah dewe ɗen wallahi musidɓe julɓe kala mo laɓɓinali allah dewal hay si fokkiti kono yaltoyta ko waɗi allah subahana taala si a waddidimo e piiji ɗin o yaha e seeɗa o sorto o inna min mi yakkidima e ɓe wattuɗami muɗum laɓɓinalngol allah dewe ɗen fuu ka konnguɗi ka kuuɗe ka financement e piiji ɗin fuu waɗira fi allah fi yo allah welto waɗira fi yo allah yiɗe fi yo allah ɓanne fi yo allah hertinane teddungal e place ñande dargal ɗum ɗo no jeeya e sabuji ko watta ha on ti heɓa ko wiyete kon istigama no jeeya e sabuji ɗin muragabatullahi subhanahu wa taala fi tasarrufat waɗugol wonde allah no aynuma andi joni si andi caméra de surveillance no ɗo kala ko watta e ko ɗumannatoɗa a wattana yiila wata wasi tawi woni e nokku ka tawata caméra de surveillance ala ɗum sikki ala foppo no andi ɗum si a andi joni wawayɗoma no renuma no sutima ko haɗuma ko a watta ɗon fewno ɗo wayno acca ɓe reni en goy andi ɓe reni en ka caméra taƴ kono wiyete mouragaba waɗu allah subahana taala no waɗi caméra mo gon no renuma bal kanko hata juna e caméra kanko kala piiji ɗin fof pimo sutiɗi ni taba hawnaki joni technologie on holli jaka hi e jaka si hay neɗɗo no wawi wadde caméra ji taw fayda saare nden fof ino reeni tarawjeɗen no reeni cuuɗi ɗin no reeni piiji ɗin fof bal no wawi yowugol satellite dow ga taw no wawi yonnade yiya nokkeli buyi e adna on ɗum ɗo ko tagaɗo waɗi ɗum taguɗo on kan itte sikke mo tawta ala ko rokko wahuwa ala kulli cheyin qadir waɗu allah no renuma wallahi sanga neɗɗo waɗi ka haqqille mum wonde ɗo ɓayno niɓɓiti kala ko waɗi ɗo haray ɗum ɗon c'est fini ma koke burure o woni ma fewn ɗon hay goto ala ɗon o yeƴƴiti ko tawi fof no hucci so o waɗi ɗon joni haray ella ala haray o heɓay faljiɗa waɗe ko boni idan yon tigi waɗu wonde allah subahana taala no reeni on tigi no jeeyi ko wallitoto on tigi sabuji wallitotoɗi ɗin al istigfar wa tawbatu wal inabatu wa sualu llahi subahanahu wa taala a tathbita yon tigi heew insinagol ka allah jeejamo toromo yo tabintin nelaɗo sa sallam no hewnotoragol allah o maka allahumma inni as'aluka athabata fi l amri wal azimata ala rushdi allah miɗo toroma miɗo jeeje miɗo toroma tabotugol e hunde nden manam hunde nden ɗo ko l'islam on ko gonga kan ko peewal ngal ko laawol hewtinowol ka allah si allah arsiki jiyaɗo on jokkugol laawol yahowol ka allah o heewimo kadi taw on tigi selani ka celal ali wo allah munnamo ɗon hara o yaal celal ngal hara emba o jiyaɗo allah o heeɓi ko ɗaɓɓa ko allahumma inni as'aluka athabata ala al amri wal azimata ala rushdi mi tori kema emi heɓu pellital kono hara koye hoore peewal décision fellitugol waɗugol hunde ina ɗum ɗo mi waɗay ŋato kono hara koye hoore ko feewi
sabula sen ɗo woni ŋatotoɗo wakkiliɗo tamiɗo jogiɗo décision kono na ko moƴƴi haray ko audu billahi min ko ɗum yen tori allah marɓe doole ɓen fewjoɓe ɓen allah taɓe ƴettu décision ji hara ko lorra woni nder toon ɓe ŋatoɓe ina kadi ko ɗin wonata ñalaɗa ko ɗum tortuno allah idan no jeeya sabuji waɗani ha neɗɗo wona mustaqim wona fewuɗo tabutuɗo e peewal toragol allah no jeeya sabuji ɗin almuhafadatu ala salawat reenugol ɗe julɗele ɗi waktuji joyi reena ɗi hara ɗi bonirali on tigi hara on tigi yeebaali ɗi few o juula ɗi fewndo majji sabuna ko allah subahana taala wi inna salata tanha anil fahshai wal munkar julde nde haɗa e piiji bonɗi si allah no jaɓandema ko wonɗa e juulude ko no jeeya e résultat ji ɗi yiyata ka adnaga a tawa e piiji bonɗi goo haray a découragé ke majji ha tawa ɗi naajuɓa hannde kadi no jeeya ko wallitoto on tigi yo tabutu e hoore ko wiyete istiqama ɗo ko ihtiyaru assohba assaliha suɓugol wondeteɓe suɓugol yimɓe moƴƴuɓe tawa ɓeeɗo a yiyayɓe tun andita allah a yiyayɓe tun andita sooɓe no waɗi woɓɓe a yiyayɓe tun kisan miijoɗo ene est ce que mi juuli taw est ce que waktu o yoni est ce que darsonde a yiyayɓe tun andita sikko janngugol ko dars yani koɓe neɗɗo ko o wondi e mum kon ko o jokki o duumodi e mum ko ko andira ko a yiyaymo tun andita ɗum kono woɓɓe goo kadi sa wondi e maɓɓe ko ɓernde ma nden ko wuruno kon fi dina ma yeey sa tawi wonde goɗɗo mo haccitande mo ngala juulugol wagtu yonata taroy mo hitti e makko programme mo jokkuno noddinama sansata yahay ha tawa ina moodi min mbiɗo yanga hawren ɗo mere o en ɓe ko oustage ɓe ni ɓene ɓuuri mi gandal kamɓe noddinta ɗo wonde ko ɗo ɓe juulata ɓe tampina hoore maɓɓe ɓe neɓal goɗɗo inama ye ay onon yo haɓɓiti mi yeytanoma ɗum on no haɓɓiti piiji ɗi on ɓurtinay kodi hey allah ko yurmeteɗo dina satta ha tawa ɓernde ma nde mayanino idan suɓo ɓe wondata ɓe hara ko yimɓe moƴƴuɓe sabu anil mar'i la tasa wasal an qarinihi fa kullu qarini bil mugarani yagtadi talando fi neɗɗo lando ko homɓe woni e wondude ko homɓe o tekodi immode jooɗeɗo makko ɓundodirteɓe makko ɓen ɓenno ɓe wayno si hande o waali noon janngo o wawi yayno so wona allah yawmo yaltinde e muɗum idan ɗum ɗo no jeeya e sabuji walla eɗi neɗɗo ha o heɓa ko wiyete kon istigama no jeeya e sabu on ɗon sakkitorten mudarasatul ilme etagol janga wonu jangowo ɗa janga piiji goo ka defte no yimɓe feƴƴunoɓe wuurirno no sahabaɓe moƴƴuɓe sa jangguide deftere nde cheikh sa ibnu taymiya windi al istigama fi o mawdou o tigi 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 a jangi to no yimɓe moƴƴuɓe atti noon ɓurde sahabaɓe taabina yimɓe zuhad no ɓe wuurirno no ɓe foygintinno fi aduna ɓe wakkilori fi lahara a heɓay iman a ɓeydoto a heɓay istigama si iman on ɓeydike tun istigama on ari si iman on ɗoytike haray iwijaji on kadi ari idan haray ɗum ɗo ko hunde ɗaɓɓande ko kanŋere nden ni ko ɗum ɗo woni ni hattirde ko julɗo hani dogude ɓawo mum saabu hon ɗum ndaɗen résultat mum on allah no ñoggi résultat ko neɗɗo wonɗo mustaqim fewuɗo yetti tabiti e ɗum ɗo kadi ha mayde tawi ɗum mo ñoggi ɗum e ɗe ayeje ɗo inna alladina qalu rabbuna allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhim almalaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru biljannati allati kuntum tu'aduna nahnu awliya'ukum fi lhayati dunya wa fi lakhira
ɗiɗo no jeeya e hulasa komo woni mustaqim ko heɓata ko ɓe wiwɓe ko minen ko jeeyi min ko Allah tun woni Allah jeyɗo lan on ko Allah subhanahu wa taala summa stagamu ɓe tabiti ɗon ɓe feewi ɗon ɓe woni ɗon ɓe duumi ɗon ɓe waɗali naata yalta ɓe waɗali yaha yiltito ɓe waɗali eɓɓa itta ɓe waɗali jillidirgol piiji hande ko ɗum ɗo janngo ko ɗum ɗa hande ɗum ɗo ɗon koko moƴƴi janngo ɗum ɗo ko boni ɓe tabiti ɗon taɓan ɗon firta wonde neɗɗo on watta ko boni kono e wino yutbiu sayyata alhasanata tamuha ɓeɗo aɗa suma tawi tatanazzalu alayhim almalaikatu alla takhafu wala tahzanu malaikaɓe cippoto wi weltina ɓe inna hey wota on suno wota on hulu wota on maato taw on anu few woɓɓe inɗo ko fewno on de on tino maaya de on tino maaya malaikaɓe ara e weera ɓe inna abshir bi rabbi rrahim wa ridwani weltor jeyɗo ma yurmeteɗo e welaye ko tamapo ta an ko woni waɗi kaka yanganiɗa fokkutuɗa kaka giɗo maɗa fokkutuɗa tamapo ta an wa abshiru bi jannati kuntum tu'adun wiya nahnu awliyakum fil hayati dunia ko menen wonno weldiɓɓe mon ɓen ka gurdam ko enen wonduno hariɗa hulayno Allah meɗen wonduno e ma meɗen insinanoma meɗen toranoma meɗen duumodi e ma malaika ɓen no wonde yimɓe moƴƴuɓe no toranoɓe Allah ɗon Allah yaafo kaarijo Allah moƴƴo e makko Allah yurmimo alnaadum aljanna ɓoynawa nahnu awliyakum fil hayati dunia wa fil akhira walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma taddaun ka aljanna mo naatoy ton ɗo kala wo ko wonki mum faala ko ñaamete ko yarete ko dakumitete ko daarete ko fijirte ka fowtete fopp no woodi kala kadi ko nodduɗon wiɗon ara awa miɗo faala hunde kaari tawa hewti yo Allah waɗan en ɗum ɗo ko natija ko résultat si on tigi woni mustaqim ka adnaga ko ɗum ɗo Allah okkoytamo gila ka mayde makko ha yeeso to yo Allah waɗan en ɗum ɗo toriki Allah subahanahu wa taala tabintinnowo on yo tabintingen e hoore goonga yo tabitingen e hoore diina yo tabitingen e hoore jikku moƴƴo yo tabitingen e hoore humɗugol aadi yo tabitingen e hoore yurmede mi torki Allah subahanahu wa taala wonɓe wadde ɓoylare yaara ni yaaritira ni hara tabita e hoore goonga yo Allah tabintinɓe e hoore goonga torki Allah subahanahu wa taala si tawi o tabintintaɓe yo dandu tabtuɓe ɓen kam boneji maɓɓe ɗin allahumma anta allahu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna min adh-dhalimin اللهم انت الغني ونحن الضعفاء وانت الغني ونحن الفقراء وانت على كل شيء قدير اللهم انت الاول والاخر والظاهر والباطن وانت على كل شيء قدير اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامه من كل اثم والغنيمه من كل بر والفوز بالجنه والنجاه من النار اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا اللهم اجعل الجنه هي دارنا وقرارنا اللهم لا تدارنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا أهلا إلا أصلحته ولا ذرية إلا أصلحته بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أنت الغني ونحن الفقراء اللهم أنت الغني ونحن الفقراء اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء اللهم قوي ضعفنا اللهم قوي ضعفنا اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم لا تولي علينا شرارنا اللهم ولي علينا خيارنا وقنا شر شرارنا اللهم لا تسلط لنا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم من أوصانا بالدعاء وأنت تعلم حاجته اللهم اقض حوائجهم اللهم اقض حوائجهم اللهم صد قلتهم اللهم أصلهم اللهم أصلهم اللهم أصلنا وأصلح أمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ما سنقول ما سنقول ما سنقول Thank you.
wari ɓe fello baka wonno jangirɓe arabi saoudite kono kamɓe ɓe seenori bahrayni ko toon ɓe wontiri fewno ɗo miññiraaho maɓɓe ɗi ɓen gootojo jommuɗo kadi moɓe jomri jaaja mum yummanoɗo on hanki hari hino iwde andola hakkata men ɗo onno kippade ko avion escalieji o yani ɗon ɓe o maayi waray tuwere on min kalakdani ñaatidin o hettaki taw o enno ɓe dartay ɗi yonanta gonɓe naanaari woni sabu makko dokke e maaki hay ɓe tawani on ɗon duwa hekki ɗon kadi ɓe mawɓe men ɗon woni mouhamadou ba ndingeɗan esiraɓe maɓɓe hino faati e ɗebaɓe ɗo ɓe mawɓe ɗo ɓe takkan ɗo esiraɓe maɓɓe sonnaɓe ɓe hino faati hino yiɗi ɗon dambeɗe o sandide meɗen ɗo kadi yumma maɓɓe hino faati ɓe yeehi han ɗiɗɗuka himɓoyi koɓe mawɓe yumma maɓɓe no faati ɗo aray hino likkiti ɗon ɗo suka elli kaɓeje torotoro ka juuɗe ɗoyne ɓe mamadou bari e andi si salminama ɗo o immoto ko o waɗo jinno no marse ɗo onon kadi camion wallino tappimo heɗi koynam ngam ɗum waani aray ɓen toranimo ɗowaɓe allah selli aray no mawɓe ɗo andintinen ɓeɗe andi o ɗon ko torotoro ko ñaama aray koyen wallitorno ko sooda leɗɗi ko ñawmata tikoynam ɓay himo waali ɓamɓe ɗoɗi ɓe makko kadi no faati ɗeɓa ala ko ñawmata aray noon en torojuɓe ɓe yandire wallitorno ko fuɗɗora leɗɗi ki aray noon en torke allah faatiɓe ɓen fof yo allah yarla allah yaaɓoɓe yo allah maɓɓe allah naamɓeɓe aljanna allah yo allah sellin koyɓe Allah sellin koyɓe Allah fewni yo allah waɗe ɓuroɓe Allah waɗe amin bismillah ko Mouhamad Bari sinno hawri accay hande atturen ɗum par ce que ɗo jama o yeewi ko kala hande fotona mo hande atturol e ngolɗo ngolɗi mbawɗa ko ɗiɗo kadi ko hongol considérete ɗo saful awwal tawa ɗon ɗi jooɗi ke makko e baraji mo yeeso ga no ngol ɗo jaɗe lande kadi no waɗi tayara woɓɓe landi ɗo joni wona ɗo ngol ɗo safwol arno ɗo ngol timma ngol kontoya ha leytoye ngol taƴi ɗo ngolɗa masalan ngol ɗo ngolɗa no ƴetti ha hewtoyi to ha to ɓe maki ko honngol e ɗiɗo wiyete safwol arnol safwol arnolngol ko heedugol e almamigol oto joni ko honɗum yeddodal no ari nokkugol safwol taƴugol wongol yeeso e wongol ɓaawo ɗon ɓurgol juutude ko honngol ɓuri moƴƴude juulugol e mum ana safwol taƴugol kono ko kangol woni mutagaddim e tokkingol joni hannawi ko safwol arnolngol ɗo kan sikke ala safwol arnolngol ɗo ɓuri moƴƴude fi kala ngol taƴi te ko taƴugol ko ganto kono joni no saffuji ɗiɗi gollano yeeso kono ɓe timminali ngol misali ɓe timminali woɓɓe ari tun ɓe sinki safwol go ɓaawo ngol ɗon no juuti ha sa ari ko honngol e maggol dartoɗa e muɗum woɓɓe inni ko safwol ɓurgol juutude ngol
kono ko ɓuri seldegol ko wongol yeeso ngol hayso tawi ko ngol ɗo ɓuri raɓɓude wa billahi tawfiq نعم نعم حديث ويعدم وندي ميلاد صلى الله عليه وسلم كل سوينا كرويرد يارن هاي كم تايدون عن النبي موسى عليه السلام يلتي تيكات وون يحيل تودم وون دون ناغوم حديث بوتو وي وند وياكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه so jokki laawol cheytan naata e ngol laawol woni ɗum ɗon kadi wonaagol ko tafsirede Qur'an ko imamu nden kadi mo yewta o inni o tafsiraji ɗi ko ɓuuɗi ton ko qissaji bani israil ɗoɗi fiyon ɗum waɗi sabuna sahaba en ɓe janngaano jooni noon e ɓayɓe jannga huudiyankoɓe janfoɓe ƴetta fillo ɓe ukkita nder tafsir on ɓuuɗo ko haɗa sella joni noon goɗɗo mo wiimi kadi joni noon on ɗum woni kanko o hoolaki on o kanko o hoolaki on joni noon juulugol makko ngol kanko woni o juulata ɓa on woni si o yehi noon ɓay ko nder ɗon juulirde ɗum woodi takko makko ɗon woni kanko anniyete mo julnude hoore makko imamu on ko tawtotama kono noon ko yaada e imamu gokku e sujuudu ɓe konti kono kanko o yaada kono noon ko landorol fiiɗin hadisaji ɗon e julde oɗon ɓeɗo landi ɓe landi wo goɗɗo wi'i o nani almamijo no wi'a e nder yewtere makko wonde hadith al isra wal mi'raj wonde nelaɗo sallllahu alih wa sallam ko julɗele ɗen capanɗe joyi farla e hoore makko o ari ha o yiide e annabi moussa landimo ko honɗum allah farli e hoore maage mofte maɗe o wi ko julɗele capanɗe joyi o wi yilto torɗa jeeɗo ma yo ɗuytane o yilti o ɗuytani mo jowi o arti kadi o landimo o wi yilto o waɗɗo o yaaha yiltito ha luttiɗeɗo joyi allah subahana taala wi ko joyi ka golle kono ko capanɗe joyi ka joddi wo on almamijo on ɗon o wi'i on hadis ɗo na selluɗo tayib hadis ka nelaɗo maaki sallllahu alayhi wa sallam wonde omar si o jokki laawol cheytane tawi no jokkingol laawol ɗon so andi umar jokkingol laawol ɗon o potitoto ɓe fottata o wi kadi ɗum ɗon wona ko selli honɗum kadi o wi wo tafsir ji wooduri ɗo ɗin wo ko ɓuri ɗurde toon nder toon konngudi sahabaɓe konngudi sahabaɓe ɗannine huɓɓi ɗum ɗaale so tawi non masi no wadde ko masi woni wadde ɓe yi wo tafsiruji ɓuy ay koy ko masi won toon ɓe wi tafsiruji o ɓuy ko wona e waɗ e ɗi marɗen ɗo ɗin wo ko won toon ko sella konngudi sahabaɓe ɓen ko waɗi sahabaɓe na janngunoɓe ko yimɓe qissotoɓe woni e yeeta wolde ko banu israil ko qissa so bani israil ko ɗum wona e wowlede ɓe ƴettirino ɓe ukki nder toon joni noon kanko landiɗo ngo landi o almamijo wawɗo ni goɗɗo wi min oɗo mi juulta ɓaawo makko kono juulirde ko nden noon tun woni takko ɗon o wi o aray o habbira o anni o wonde kanko ni jullude hoore makko kono o yaada e almami on e ruku e sujuudu e immagol e jooɗagol aray ko honɗum wiɗen e ngol konngol o almami ɗo o loyingol ɗi hadisaji ɗo o majjingol sahaba ɓen wiya ɓe anda ko ɓe majjuɓe e oɗo kañum kadi wiɗo juulata ɓaawo makko oɗo almamijo ko almamijo chi'ajo ko chi'aɓe ɓen tun suusi allah ha ka fenna hadisaji arɗi ka sahih boukhari ma ka sahih muslim ma arɗi ka sunan tawa karamakoɓe l'islam ɓen no fottani wonde hiɗi selli chi'ajo noon hulata ɗum de chi'ajo suusuɗo mo allah subahanahu wa taala wi weltanike suusuɗo wiide oɗo ko kefero sumoyowo on
on ɗon o amata wiigol hadisa oɗo ko hadisi lowɗo on ɗon ko chiajo temedere e nder temedere e ko woli kon kadi ko fenade hadisaji ɗi selli ken julɓe ɓen fof julɓe ɓen no fottani wonde hadisul isra wal miraj himo selli allahu royri nelaɗo sallallah alih sallam ha ka o yiɗimo royrugol ɗon o yamirimo toon julɗele ɗen fuɗɗode nden ko 50 o ɗoytiri seeɗa seeɗa ha lutti julɗele 5 o hadis mon laɗo maaki omar seytane so o nangi laawol seytane jokkatagol laawol ɗon on hadis ko selluɗo ken julɓe ɓen fof julɓe ɓen no jaɓi ɗum julɓe ɓen fof no fottani moftene laaɗo ɗen fof ko ɓuri andude diina kan ɓuri andude alqur'an no firirte ɓuri andude maakuji nelaaɗo ɓen ko honɗum ɗi firi ko sahabaɓen laaɗo ɓen julɓe ɓen fof no fottani ɗum si goɗɗo suusi allah ha o wi ɗum an kadi yiɗo allah ha saloɗa julde ɓaawo makko on ɗon o hanaka juulede ɓaawo mum on no hanuno hara liggo on e yimɓe juude no rôle maɓɓe on tigi tigi wona ɓen no fof ɓe hanno ɓe ittude sanction ɓe tawa ɓe wolta fi dina aduna ka leydi men ɗo sabuna ɓeeɗo ko bomɓe ko fiɓuɓe finde keferagal min ari kanko kefere kono nden finde ɗon finde keferagal no waɗiri ɗon noon kanko o ñeeŋiniri noon ɗon ngel laala no wawi wadde semblant faaminkinoɗa fi o tawi yimɓe fof inno ala e julde ɗe jama o ngam waɗa ɗum ɗo fiɓa ka ɓernde ma ga wonde ka on julde hoore maɗa hara juulali ɓawa on ɗon geddo allah torki allah yola tabintinga e hoore goonga o arsika en finde sellude ɓe fiɓɓe chia yagal finde chia yo allah ittuɓe ɗum so muuya ittugol ɓe ɗum allah ittu doole maɓɓe ɗen fof kala ka doole ɗen ɗe woni torki allah subahanahu wa taala wa billahi tawfiq alayhi salam fika ɓeɗo ka maki ɗo fi sappa o arano o ɓura juma o wano ñande juma arugol hebbina tawa ɗo heewali moƴƴa ma ɗum heewide ha tu yaha daroɗa ɗo ngal ɓural ɗon e ɓural wonugol takko imam o ara ɓaawo wano ko sappa immuma ka tammo ala ko takko imam o no ɓuri ɓattade imam hakkude ɗen ɓure remtude hara ko hombo ɓuri e moƴƴude ɗimmo société ji no woodi ɗo sa ka gollodire sa ñawli keɓe wano si ɓe ɓeydi prix ɓe jonnete délai e nder on délai ɗon sa yoɓali ɗo ɓe ɓeydani pourcentage yo noon konko ɓe ɓeydi ɗon e hoorema an ñawore ɗum ɗon fala Allah ɓeɗo landi joni wanagol safwol ɗo aray mana safwol aranolngol ara tawa takko almami on ɗo heewi joni ko kangol landiroy toon lutti kono safuji wan safwol ɗimmol ngol ma tammol ngol ɗum ɓaawa almami on direct yolde no woodi a wonugol ka safwol ɗimmol wona ɓaawa almami direct e wongo ka safwol aranol wonoya sera ko no ɓuri moƴƴude na ɗum landal ngal ko wongo ka safwol aranol hay si a woɗete almami allah subahana taala e malaika ɓen ɓe juulay e hoore safwol aranol ngol o ma kadi law annakum ta'lamuna ma fi nnidai wassafi l awwal summa lam tajidu illa an tastahimu alayhi lastahamtum alayhi hara hiɗon anduno ɓural wongal e noddinowo on ko mari kon e ɓura sallijo o hara hiɗon anduno ɓural ko woni kon ka safwol aranol mo juuliɗon refti on heɓali no sendiron ɗum ɗon sina urɓa ko be ko ɗum ko urɓa heɓorayno on andi piiji jani ɗin intérêt ji molana ɗin mo ɓe wiya mi muñatako si tawi noon ko goto hendoto fof no fota jogade priorité ɗum ko hendote ko urɓa ɓe mana no jogui ɓural joni hara sallijo on ɗo ko yoɓete ɗo
ko $1000 ko honno salliyagal heɓorayno ɗo o nana koccu kacca ka si tawino kadi julɗo ka saffolanon ɗo wo o immuda e $1000 ɗon kadi ko mouradu wona en ko ɗum woni mana on ko ɗum ɗon haare ko ɓuri ko saffolarano ngol na aywa ɓe landiɗo ɓe landal ɗimmal o société ji no woodi so gollidi ɓe ñawlete ɓe waɗne délai si délai on hewti a yoɓi e aɗo délai on alhamdoulillahi koko ñawliɗa ko haalduɗon ko ɗum yoɓata si a feƴƴintin ni ɓe pénalité ɓe waɗete pénalité ɓe ɓeyday ñamande ko mana ko andi ɓe ɓeyda e prix e sa'iji goo no ara hara ɓe ɓeydi prix e sa'iji goo hara naaka ñamande ɗawo ñamande no continue par ce que ɓe aru ɓeydude prix o prix hon prix e makiti maɓɓe o ɓe ɓeyda prix e makiti o yani manamum ko makiti ɓe ñawluma ɓe ñawluma kono ɗon si ɗon golluɗude ɓe ɓeydali prix ɗon ko sa yoppuɗa o kono e nder ɗum ɗon si ɓe ɓeydi prix o ɓe jonnete délai fiya yoɓu ko ñawliɗa ko fof ɗo e délai o joni noon sa yoɓali e nder on délai ɗo ɓe ɓeyda on pourcentage e ɗum ɗo e manam no ɓattodiri joni si yo gollude yaade ƴetta marchandise e juuɗe maɓɓe inne ko usine sa ƴetti ɓe jonnima délai ka yoɓata a yoɓi tawi ɓe ɓeydani on prix on marchandise ɗon alhamdoulillahi ko prix mo haalɗon ɗon o ko on yoɓata kono si tawi ɓe ɓeydoyi joni ɓe yeyrima ɗum ɗo ɓe jettima jonima 12 ji temedere 12 ɓe a yoɓi ɓe yeyrimo 100 000 ɓe innima ndi ko nder balɗe sappo e nder balɗe sappo ɗon a yoɓi ɓe ɓeydani prix on marchandise ɗon haray yaha e jang kono si yahoy joni balɗe joyi tum ɓe ɓeydi e nder 100 000 on joni 12 ɓe joni ko 120 000 si hewtoyi délai ka haalduno ɗon ɗon kadi ɓe ɓeyda e pourcentage wona noon délai ala ñamade woni aussi ɓe ɓeydi ko ɗon ɓe waɗante délai ɓeydi si ɓe ɓeydi walla 120 000 ɗon ɓeydoya noon hannde kay ko nder 10 jours ma 5 jours koya yoɓ sa yoɓalɓe ɓeyda sa ɓeydi yoɓino fof ara no wawi wo no wawi ɗeɗo gollodiri l'islam jaɓa ɗum mi mana l'islam simi inni mi yeeyima ɗum ɗo o téléphone ɗo mi yeeyimamo 1 500 000 a wi awa amara kono a ñawloto joni a yoɓɓoyaymo si mi waɗnima délai si délai o hewti ko ya yoɓu si a mari si a mara ko e muññanomo si a waɗi ɓowran yororan selle kaminaɓe ka laamu ɓe ɓiƴe ha yoɓa kono ko on 1 500 000 yoɓata délai hewti o feƴƴi o si tawi mi waɗnama délai minne joni a ƴettu nde heɓuɗa o addi wonoy ha wano yontere tum ɗi ɓeydike tawi joni o ko 2 millions yeete hari ko 1 500 000 minata joni a ɓay prix majjum ɓeydike joni ko ɗum ko 2 millions mon ɗe yeyde wonde joni hara be ɓeyda ko honno waɗi en lanino fiɓodirde en gayni ɗum ɗo ngeygu men ngu landi yiltatake hannde kadi si agudo on waɗi en aldi en fotti wonde o prix ɗo ko hunde kaari ko ɗum ɗon hannde kadi yiltogo waɗa négociation ɗimmo l'islamu ɗum jaɓataki l'islamu jaɓata ya ñawlu goɗɗo waɗanamo délai on hewta o ronka yoɓude inna joni awa ɓeyday ñamande nden fiya ɓeydanmo kadi dumunne islamu jaɓata ɗum yani wigol joni mi ndu lewru ɗo haalduɗen a yoɓay si tawi a yoɓale nduɗo si tawi koye aron no yoɓoyta joni oli a yoɓgol na 1 million ko ñawluɗami ko joni mi wattay ɗon pourcentage a waɗay 2,5% ma waɗay 5%. L'islam jaɓata ɗum few ɗum ɗon ko hunde harmo nde si tawi ko noon ɓeygol on tigolditamo si tawi aroyi ka anda ella ala ɗon ɓay feere ala a wayan yoɓude kono si tawi hiɗa andi ko noon ɓe ñawlinirta ɗum ɗon hara on tigi hana ƴettugol e on alhaali ɗon jon noon probléme on ɗo ko nde ñawlo ɗon a andata si tawi ɓe ɗoya yoɓude ɓeydoto ka ɓeydatako kono almemum gon neɗɗo renti o ko renti
kariba ɓay andi riba o tana on na ñaamo gongol tu a ñammin gongol kadi ko tana waynal huɗi ñaamu ɗon huɗi ñammin ɗo jon ɗon si a yoɓa yiɓe ɓuri ko haalduno ɗon ko ɓuri ɓay ko haalduno ɗon ko kay ngeygu law joni mana ko on ɗon prix ko on ɗon ñawriɗaɓe so ɓe ɓeydinoyima war ɗon mana joni wayi was tawi ɓe yeeyite kadi fayin marchandise on laawol ɗimmol e hoore on yeeyodiriɗo ɗum ɗon gara a ñamminiɓe riba on haray si tawi no woodi nokku kawti heɓira haray taw on tigi soode juuɗe ɓenɗo on andi noon fana heewi joni landal ɓeeɗo e ɓeeɗo tu joni tam o toona kollu hande kadi de nam ɓeeɗo ma ko ɓe koɓe jannginoɓe ka école joni noon hiɓe newnani ɓe si ɓe utti compte banqueur ka banque ji wonno banque ji ɗin inna joni acce ɓe ñawla on yoɓiron seeɗa seeɗa kono on seeɗa seeɗa sa mottiriroya taway no ɓuri ko ñawliɗa ko sino woɓɓe yettike ɓe on ko ɓeydi ɗon kon ko riba haray konno ɓe watta ko riba nani en fof koye jannginoɓe min kadi koɓe janngino min kadi a jogi compte ka banque kono min compte courant mi waɗi ko compte courant ko ɓeru ko ɓe bugui toon ko futti ɗon ko ɗum mi hoccata kala ñamande ƴette règle kala ñamande ñawluɗo on waɗi condition heɓugol intérêt e hoore mo o ñawli on mo harmo awa ɓeyɗo to joni nan eyo awa wa akhiru dawana ani alhamdulillahi rabbil alamin